haray no andirɗen noon émission men on émission wonduɗo e nafa wonduɗo e fi yurmede aade par ce que sen inni émission needi e jikkuji haray kono neɗɗo woniri e nder gurdam makko ɗan e ko honno woni wuurirde kanko e jama hedditiɗo on donc haray fopp no nder toon hay si kawtal ma feƴƴini ma si tawi woni ka nder suudu ma to woodi feƴƴinɗo ma nokkugo a yii ka fatunde waɗi vraiment ɓay ko haray ko Allah taguma hiɗa andi an kadi ko ɗum sabbiɗa hara hiɗa duwa toranade o tigui e aljanna towa toranade o tigui kañum kadi bakkatuji makko fi yo Allah yafanomo ɓay tagaɗo ko an alamo farjata ko aduna ɗo donc haray en attora e nder préfecture men Mali Yemberen plus précisément Yemberen hewtiro en Saare Panje tawde noon haray e nder o village ka wiyeten ɗum Binde Fello haray ɗen heeɓi toon fatunde neniraɓe woɓɓe meɗen e yayiraɓe woɓɓe meɗen e jajiraɓe ɓe woɓɓe meɗen donc haray ɓen neniraɓe meɗen ɗon ko Hussainatou ɓe wiyete yo Allah on hinnoɓe yaafodaɓe e yaafaɓe hara en toriki kawtal Saare Panje ngal fop kawtal Yemberen ngal fop e jama kala e nder jeeyaɗo e Mali e nder laguinen fop e aduna on fof du'anagol hikkiɓe yeeso ɓen hara en torike oustas Maliki en ha wattodade e kotiraɓe maɓɓe ha wattodade e esiraɓe maɓɓe e kawte ɗen fop en torike ɓe yarlagol yaafo nde fatunde neniraɓe meɗen e jajiraɓe woɓɓe meɗen ɗum ko nenan Hussainatou haray noon no andirɗon noon ɗum no heewi ka woni e waɗude koye bakay ɗon e hawtodiren fof wiyen yo Allah o yurme ɓe yaafo mo be ka won ka yii siga ɗum ɗo no waɗi hande e 12 heures hendiɗen on information gila lagine wondema haray ɓen ɗon ɓe hikkike yeeso haray ɗen toren yimɓe Allah yo Allah o naadoɓe aljannatul firdaus enen kadi ñande wayeten no ɓe wayyo taw hara koye yaafaɓe si ƴettita allahuma amina allahuma amina donc e waɗi ɗum ɗon entre parenthèse en arta hande kadi e émission meɗen on hande kadi ɗe yooɓi ɗo seeɗa ko wawete ñomutude ɓayɗon andi e wawata nokkude fou ko be ñomiten ɓayɗen andi e ko goto ko wawi wo ko wawi ɗiɗo no wawimo donc ko anduɗa o ko anduɗa sa heeɓi goɗɗo takkoma e on kadi no gasa no andi ko a anda donc ko se wi e ñomitay haray ko yeru min haqqille um an kum yeru analyse um an kum ko ɗum mi wawata on jonnude donc simi jonnude ɗum ɗon noon haray mi wonde mi wawata nokkude mi wawata kutade donc wona min tum haray émission on hande kadi no yoɓani en ɗo seeɗa ɗum ko honɗum woni ɗum ka pular e wiyay e goynete kon ma attoren ka français wiyen ɗum ɗon taw koynete e amitié yagal donc sinama amitié yagal e ɗuɗuɓe no andi ɗum ka pular ko honɗum woni ɗum ko weldigu affaire weldigu naka nder programme men needi e jikkuji men affaire corruption no nder ton affaire koynte kon e pot de vin andi corruption ono natori ɗon égoïsme no nder ton donc hutare no nder ton c'est que neɗɗo bani adama o no wayi noon ko ɗum yewteten en fir nder o émission hara noon ɗen andi bani adama o ala mo ala weldiɓe ala mo ala kadi ayɓe mais hande en ƴette ko inna ko weldiɓe e yo Allah dandu en bonnugol weldiyagal taw ko adi kon e sa yimi a tori ɗum ɗon kodi ku e wonande tagaɗo on en anda ko ha honto e amitié yagal weldigal yagal ko ha honto e ɗum ɗon weli hitti woɓɓe men anda mais mawɓe men ma kotiraɓe men c'est à dire no woɓɓe no toon hiɓe falti ɓuuri en kono mais sa yiyande en ari e ɗum ɗon koye yewtu tun seeɗa ko tawata hara ɗum ɗon no jaali ɗum ɗon hara no jaali ma hara ɗum ɗon no woodi wiren noon ɓay no woodi ɗo wa joni e fulɓe goo ɓe nanata pular ay woɓɓe ganne jaali tum ɓe sikka awa gasi ko goɗɗum ngo haali criyore ndeng awa ko pular noon kadi teddugal e mum ɓe anda ɓen on andi sinama no jaali hara ɗum ɗon koko c'est à dire koko neɗɗo on yiyata souvent no waɗa yiyay ɗum ɗon souvent hara no waɗa quoi donc haray e wawa ñomutude ɗon seeɗa par ce que e nder weldigal ngal avantage no toon inconvénient no toon
c'est ni avantage et inconvénient yani nafano to lorrano ton donc mi ya fini non tawde non haray mi mélange seeda kanyuma e portore ne ba haray no wodi wobbe be nanata comme woni haalde kon dans ma langue nationale ou bien dans ma langue locale wire non joni non c'est mélange seeda hay stay woni be captirata fou mais be anda titre ko sab titre ko fi ko wonde yewtande kon fami donc haray e hande ko dum do wonde ngi yewtude donc amitié yagal kon to fuddi musibe amitié yagal taw no fuddi ka be ngureji meden ko ton taw amitié yagal fuddi parce que ne don ko wowi wo ka be ngure makko ko dum o yaldata holla ka jama ko no wada si wide non hande mobe eden suti mobe no wodi e mawdo mo ala paykun oui mais paykun kun ala mawdo dum don ala donc son dartini konko wonden faala den haalde don yewtude don ko diku hande yaasi hande on ka fewndi don ko yaasi jangde ko yaasi jande beyduru gandal ya c'est-à-dire technologie avancée ko yaasi mum fewndi science on ba haray non ko dum don buri e jaalade e yaara ngon sengo don hande stay woni hida neyi faybe maka galle no wodi kabe yaltinta dum don holla jama on fo way be do ko neabe wi ando way be an aneyu be do be nea hoore mabbe konto dum fu doto ko hakkunde mata e mo wonduda on parce que biddo ko so fini o tawi hakkunde yuma makko e baabe makko yuma makko e baabe makko e kawtangal nderton si tawi woni hibe feppi be nabidi be jokki en dan ko dum don kambe kadi be jokkata mi buri e tanjinade ko dum non be jokkata parce que be nayi hunde kono ne irdane wo kono ndewa ata quoi donc no wawi wonde exception non parce que famille en hawray to nge wobbe tawata hara be nanda e hediti ben haysi ko goto donc e nder on famille don non on goto don si woni feerejo ko heditibe be wawata sendidirande mo ko hon dum o haani jokkude ko hon dum o haani selude on andi si tawi wajoto be buri bonnay ben be burden tanjinade murandu mojjey haray ko non woni affaire famille a hebata à 100% faalabe wadaybe ko faalda ko mais a hebay 97 ou 90% wadaybe ko faalada kon parce que selon éducation mo jonuda be on a haray ko dum do wonen yewtude fi mudum seeda so dartini faybe ben wono gorebe amen ha nattiri ley amitié yagal ngal no duudi ko gonga mais amitié on yani jatigi yagal ngal hingal heewi façon donc hingal heewi façon mais hakkunde dum don e nder dum don fop en hebay ton ko tawata hara mobben no weltori ko hondo mobbe woni ko weltorta ko tawde be yi biddo mabbe ma minyirawo mabbe no nabidi e neddo mo be anda ka yaasi hara on mo nabidi ka yaasi ka haqqille mabbe kambe mawbe maben no holli be hi on mo nabududa ene o ko moƴƴo parce que mawbe men be ngiden andi philosophie mo be jogi on mobbe ko mawbe neirabe diina andube tagado sabu sa jokkondiri goddo biddo mabbe jokkondiri do e goddo woni be yi ko be hettinade on mo jokkondirda don be yeto ma o do no mi yiri o do ni battinoyta ko mi faala ya selu njatigi yagal mangal hakkunde ma o gorejo maado parce que kambe be yi goddum ton ko be sipsoni makko tawata hara aranzatama donc mawdole yakata ko haadi tuttana biddo est-ce que on faami donc woni rawana non be yiyay ida jokkondiri e gorejo ma que ça soit kaka école ou kaka service ka gollo ton non en tout cas hara tu vis avec ton ami intime parce que wonugol c'est-à-dire ami fidèle hara ida andi hi on jamfondirta don gadi ko goddum go mais en arta e dum non fire à mesure o yi
woniri joni e hakkunde vision mawɓen e telen sengo suka mo jokkodirɗa on donc amitié yagal no fuɗɗori toon ka suudu mawɓen si yii ɓe identifié ɓe anda hi ɗum ɗo no moƴƴama ma moƴƴa donc kono hikkata yeeso toon e nder amitié yagal mol ngal ko honɗum faala ɗo réalise ude ene amitié yagal mol ngal ɓay gorko e debbo no wawi waddude amitié gorko e gorko no wawi waddude amitié e debbo kadi no wawi waɗude amitié so yini jaatigui yagal wata woɓɓe ƴettu ko haqqille mum inna ko gorko e debbo ka jatodiri non wona oya côté mo sikkuɗen no woodi ka gorko e debbo jatodirta no woodi ka gorko e gorko jatodirta no woodi ka debbo e debbo jatodirta anda son faltike donc e nder ɗum ɗon par ce que on andi weldi yagal wela fii mais d'une part on tawi importance weldi yagal ngal haɗete piiji goo ɗi andanɗa hoore maɗa huuluno tawde noon hara sa waɗino ɗi nafatama bon à travers l'amitié peut-être ton ami ou bien ton copain ou ta copine peut te donner quelques conseils pour que tu utilises ça avant de tomber dans le piège ko ɓenta kon piège andi sa yani e nder piège no hulɓinani neɗɗo on e hananama ka hutodirta e weldiɗo ma hananama ka hutodirta e mawɓe ma kami sikkananoma ka yalti e affaire weldi yagal andu hankadi a heɓata weldiɗo mo wawata naɓudude par ce que kala ka yarɗa ɓe hutitoto ma ɓenna o ko hoole jam foni donc ɓe yiɗata yiide siga ɗum ɗon ɓe yiɗata yiide ɗum ɗon e côté ji ɗin e sengo ɓiɓɓe maɓɓe mo be kadi yiɗata ɗum ɗon e sengo mum on en personne. Voilà, si vous le constatez, mes amis ou mes frères, mes téléspectateurs, si vous le constatez, vous trouvez il y a certains amis, ou il y a certains amis, qu'on peut dire comme ça, ben donc, ko ɓe woniranta ko fi okkidirgol haqqillaji jonidira conseil ene ko honɗum duwaɗe réalise ude ko honɗum duwaɗe wadde hiɗen jangude sen gayni ko honɗum en préférence ma o ko honɗum en préféreɗa ye waɗu par ce que amitié men yagal ngal mi faalete yo luttu mi faalete yo amitié yagal men ngal luttu donc so tawi ngal luttay sen gayni jangugol ko honɗum duwaɗe honɗum réalise ten e nder vie men o ɗimmojo ma ko wiya donc min miɗe yii ye montu o projet ɗo oɗena min miɗe yii ye waɗir ni ɗum ɗo ko kadi koko nafata en mo ɓe défendre mo ɓe adda argument on à travers ko wi yo waɗe kon mais s'il trouve nécessaire il faut appliquer au fur et à mesure même en étudiant on peut appliquer on peut créer des projets au fur et à mesure sa gaynoyi haray on tuma donc kadi no holli goɗɗum est ce que on faami donc kadi haray no holli goɗɗum on waɗa simi wi ɗum ɗon sa ndaari a taway hay e gooto wonugol wuurugol wonugol kañum tun ala weldiɗɗo haray no hulɓini ko honto ɓuri bonude ko weldugol fino bonira welda e debbo fino boniron ma welda e gorejo ma gorko fino boniron fimon dorogu wujjon saccage on attaque on rewɓe jatton biyenji maɓɓe ko ngu weldigu ɗo woni weldigu moƴƴa ma rewɓe tu welda nokku gotum fino ɓe janfora fino ɓe waɗira des choses c'est-à-dire des choses ignobles kanuɗi piiji ñidduɗi ɗum fof no waɗa ngal weldiga yagal ɗo ngal ƴettatake ngal alaka men hande ngal alaka men janggo ngal arata kadi ka meɗen e yiɗangal ngal weldiga yagal ɗon ngal weldiga yagal bongal ngal alaka men e yiɗatangal kadi ko hatta e wawata wiide jama o yo accu en 100% kono noon en haɗay jama o ce que on faami en haɗay jama o ko ɗum waɗi min nayi hay e hunde gasata ko aduna ɗo hara ko goto tun fokke heɓa ɗimmojo fokke heɓa conseil ma no fuɗɗori amijo ma o sa heeɓi jawdi sa ara gorejo jawdi ma ndi yeeboto sa heeɓi gandal ala ko watnoma e feere ala mo gollitira e feyngal gandal maɗo nafatama sa heeɓi kala ko heɓuɗa c'est à dire yo tawa aɗa mari mo sendoɗa e
e nder gurdam hum makum. Donc ƴetta e côté worɓe ɓen taw amitiye yagal hakkude gorko e gorko, weldiga yagal hakkude gorko e gorko. Ko ɗum gorko e gorko weldiranta de den taw Allah no kafi on waɗi on fof worɓe, hiɗon duwa wawde wasi annayi ko nene goto baba goto de den. Bon suɓa kadi noon mo welda e mum, est ce que on faami, suɓa kadi mo welda e mum, a suɓa mo welda haysi ko gorko e gorko fokki suɓa mo welda. Sa ƴetta e ami ndaaru amijo annduɗo no jangi ma no faami, ma do no andi goɗɗum ko tawata hara wawayi apportandema goɗɗum ko tawata no mari importance e nder vie ma on, ko ɓe wiyete ami. Donc gorko ko si waɗi de amitiye yagal ko ɗum hikkata yeeso ɗon ko développement. Gorko e gorko jogiiɓe engagement tigi, jogiiɓe gandal, ma jogiiɓe expérience, ma jogiiɓe jawdi, worɓe tun si ɓe waɗi amitiye yagal, ɓe waɗi weldigu yagal hakkunde maɓɓe, ko hikkata yeeso ɗon kon ko développement hikkata yeeso ɗon, développement hikkata yeeso ɗon. par ce que iɓe hono woni souci maɓɓe on ko honno ɓe gollitirta jawdi maɓɓe ni, ko honno ɓe gollitirta gandal maɓɓe ngal, ko honno ɓe gollitirta faamu maɓɓe ngun. hiɓe andile ɗum ɗon famatako si wona ɓe créé projet ma ɓe créé entreprise ma ɓe waɗa dow goɗɗum ko tawata hara jama o nafitore, ko ɗon tum ɓe rewata ɓe resisa ando hi ɓeɗo way amitiye yagal maɓɓe ngal hino ko aboutisi kon, hino ko waɗi kon. Voilà de vrais amis. S'il s'agit des amis, de vrais amis, ça, ce qui se trouve devant, c'est le développement. C'est le développement que tu verras. Parce que puis jiɗin wata wonu e yewtali kono en fof ɓiɗen andi hande hay ala ko heɓata ka aduna ɗo tawata hara sabuwul lombaki e hande yewtina ɗo fi ko ente kon sabu kadi, par ce que sabuji ɗin no woodi. Donc sa heɓi ɗum ɗon normalement sa heɓi on sabu ɗon a heɓi goɗɗum ko faaleteɗa ko ya réalise u, ko ya réalise u. Antule a wata réalise ude, antun a wata réalise ude. Donc sengo ka worɓe ɓen si yehi ha amitiye yagal sori hakkunde maɓɓe ko développement hikkata yeeso ɗon. Si développement hikki yeeso ɗon ko ɗum wonata ɗon, ko jam tu wonata ɗon, heege ala ɗon, ɗonka ala ɗon, kornagu ala ɗon, koldan ala ɗon. C'est-à-dire ko sinama développement hara ko ɗum tu won nder ɗon. Ce qui est positif seulement, c'est ce qui est positif seulement. ɗum ɗon a yeey ɗum ɗon o yi nafa amitiye yagal ngal, par ce que ɗa hawra goɗɗo ka yaasi hara meeɗa andidirde, wonon ami wonon aimé, tawata hara kanko mo mari sabu moƴƴo ɓurma an ɓay aduna o Allah tagu fo fonnaali. Donc e nder ɓural makko ngal no wawma waɗande goɗɗum, no wawma apportande goɗɗum, nafa mo nafa famille ji mo ndin fof kadi, par ce que so nafima no gasa ko Allah jonnimoɓe makko ɓen ko ma ko Allah jonnimo ko ɓura e mo ɓeydande, ɓurta e mo tum Allah ɓurta e mo tum ɓeydande, par ce que o hollima vrai amitiye yagal. An kadi leɗe andi ko a heɓiɗo ɗum ɗon ko a sabbanoki, a heɓi ɗum ɗon, c'est-à-dire tu as reçu quelque chose d'inattendu, alors tu vas tenir ça c'est-à-dire avec les deux mains, avec les deux mains que tu vas tenir ça. ñiiƴe maɗe e juuɗe maɗe nga jaggira ɗum ɗon ha moƴƴa, par ce que ko ka sabbanoki heɓuɗa. Vous voyez ɗum ɗon wona e nafa. Amitiye yagal na mo andidirɗa wona musidɗo ma tum mo andanɗa vraiment eɗon hawti galle ma, eɗon hawti hoɗo ma, eɗon hawti ɗuma no. Amitiye yagal o yi ay ka école ji no mi wiron noon ka marché ji, au lieu public. Tu vas te rencontrer avec des amis là-bas. Il suffit que yo taw tun ko mi wi on kon hara hiɗa andi maɓen ko noon ne irma, ko ɓe ne irma ko fiya heɓu goreɓe nafa e ɓe, ko ɓe ne irma ko fiya nafu hoorema, yiida e amiɓe, yiida e yimɓe nafayɓe, hara na yimɓe lorrayɓe ɓe ne irma, par ce que si ɓe ne irima ya yiido e yimɓe lorrayɓe ɗum kadi wa'ay noon, ay bullal kaga baggal seeɓata. Donc ɗum ɗon fof wonira noon. Imaginez si ɗum ɗon fof heɓike,
ko honɗum hikkata yeeso ton yeeso développement ko honɗum hikkata yeeso ton donc ko hikkata yeeso ton kon ko sike toujours koko ɓenda kon honno ɓe wiyata ɗum déjà en pular c'est à dire ko richesse c'est à dire ko jawle tun heɓoto jawle rek heɓoto jawle tun heɓoto par ce que a heɓayi on tuma kadi ko wiyete ko relation voilà ko wiyete ko relation on tuma si a heɓi jawdi développement no woodi e nokkure woni ko ono woni sombo yo ɗum ɗo woni yo ɗum ɗon wayir noon ko hombo yiɗata on seedu ko hombo yiɗata pottetade on hombo hay e gooto wonɗo o hara no faala captirde o wonɗo o no faala relation hakkundeji moɗon fi yo naɓudu kamɓe kadi ɓe heɓa kon Allah newnani ɓe wo e junngo moɗon ou bien c'est ça même donc ɗum ɗo woniray noon fika gorko e gorko waɗi ɗi relation fika gorko e gorko woni weldiɓe en hatta e wano ɗon arten ka gorko e debbo woni weldiɓe gorko e debbo no wona weldiɓe din de honno e façon ɗiɗi ko honɗum woni façon ɗiɗi on ɓe welde waɗa weldigo yaagal fi bon honno fi tum bonki fi bonki ça existe oui surtout ça ko ɗum hande jaali fayda e ɓuri kon ka yiɗa gorko e debbo wo surtout notre génération là min ko génération ma on mi yananta ko génération ma on mi yananta par ce que ko ɓemmi hunduko an hewti ko ɓemmi haalanta amiti e yaagal hakkude gorko e debbo na bonki tun na ɗum woni nafa kan c'est à dire an tigui sa imagine ta alanama aventure moƴƴo avenir moƴƴo alanama toon ko perdi tout wonantama par ce que no gasa an koko jonnuɗa woodi ko donné woodi recevoir ala donc liggoɗa fi ya ƴetta ɗum jonna goɗɗo jonna jiwoɗa pour ne rien ka heɓata baraji bakkato tun c'est à dire e ɗuy to balɗe rek heɓata imagine ko ha honto ɗum ɓuuri yurmude donc surtout si enen génération mo heɓi jawdi seeɗa ma mo heɓi inde seeɗa wato jaɓa bonnude jaawu makko on ko woni bonnugol jaawu mum on di ko aroya e saayi tawata a wawata darade publiquement parla haala a fuɗɗo haalde tu woɓɓe donc ɓay ko hande hewti meɗen anduma subhanallah o ko wonno suka ari hoy mo sofi ha maayi o accatano ɗo yimɓe ɗanoɗo imagine ça imagine ça ta noon hara koye hoorema ha joni noon koɓe haalatama ɗin ɗon joni noon hewti hara noon joni le a feƴƴanino ɗum ɗon tawata hay déjà nanugol ɗum ɗon joni no mettama kono ɓaya accino nden inde e hoorema a fembino hoorema nden inde ɓe innete nden inde ɗon ha maaya yo Allah dandu en siga ɗum gorko e debbo no wonira amitié positivement komi woni haalde ko min ko fi affaire positive omi woni haalde sengo ka nafa ka woniri ɗon par ce que debbo e gorko si yehi ha amitié yaagal weldi yaagal naati hakkunde maɓɓe siko fi moƴƴere ɓe woni e muɗum déjà haray d'une part no wonani ɓe facile heɓugol heɓugol goɗɗum heɓugol sabu moƴƴo no ɓe gollira si debbo on wonali sabu wo gorko wonay sabu par ce que ɓen woni ɗo no metti hay goto hawkatako woɓɓe no toon tawata hara ko siga ɗum on relation ɓe yiɗi ko siga on amitié yaagal ɗon ɓe yiɗi ɓe yiya on ha gasa ɓe tefa olle ɓe andale hi ko wondiran ɗo wona bonki ko wondiran ɗon ko fi yo réalise projet ji mon ɗin yon créé projet ji mon ɗin a andi ɓen ɗon si ɓe yi ɗum ɗon déjà hara ɓe hoolikama taw an suka on hiɓe andi wi an on a wondirali e debbo on fiw bonki ɓe hoolomo kanko jiwo on ɓe andale woy jiwo wondirali e ma giggol yaagal fi bonki il suffit juste ko yon combine science mon on hawtodiron haqqillaji mon ɗin e gande mon ɗen onon ɗiɗo ɓayno toon ko debbo gayanta no toon ko gorko gayanta ɗum ɗon kadi si hawtodiri ɗi relation on no ɗen gande ɗon si hawtodiri no wawi on aboutissande goɗɗum déjà ko ɗum saabu moƴƴo heɓoto heña
que ɓe andi hoolare nden fof no naati ɗon hoolike gorko on ɓe hoolike debbo on ɓe andi on noon o jogona, c'est à dire il y a pas de matérialisme dans ça dans votre relation kamɓe ko ɗum ɓe andi ɓe yaali matérialisme nder ton kono matérialisme ko c'est à dire ko jokkugol hara ko jokkirgol fi faale jawdi tum fi kaalisi jokkira goɗɗo ma ara e projet directeur on ma secrétaire on innama donc si mi recevete ɗo donc surtout an gorko ɗon no an debbo on si mi recevete ɗo donc wodayta ko waɗɗa ko donné recevoir ko ɗum woni ɗo menen donc woɓɓe ɓen accepté ɗum fi tun no ɓe heɓira golle et alors que c'est des choses inacceptables, c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Mes amis, mes frères, évitons ça. Partout là où nous partons pour chercher du travail, surtout mes amis en terminaison E ou bien ES, c'est-à-dire mes copines, évitez ça. Vous étudiez juste pour travailler, pour être responsable dans votre vie, pour être responsable partout là où vous partez. Éviter des choses qu'on ne doit pas, c'est-à-dire même parler publiquement. Parce que goanga gorko programme mon no hulbinigo mais ko onon ɓuri hulɓinanade e programme affaire golle parce que woɓɓene toon ko risque ɓe vie mum on sacrifie o hoore maɓɓe taw pour que yoɓe heɓu golle alors que hara ɓe mari noon gandal compétence maɓɓe on hara e permettaɓe waɗugol ɗum noon musidɓe faale tun jawdi ukkama e probléme jigo no toon to ne faut pas accepter ça, je vous en prie, ne faut pas accepter. So yi hande piiji gono waɗa min innayo noon sonnaɓe rewɓe c'est à dire rewɓe o ɗum min innayo no ɗon tawa goɗɗum ɗum par ce que ko gonga amitié yagal ko ɗum woni e yewtude ɗo no ɓuri hoolade déjà ka worɓe tato woni tawara jiwo goto no nder ton on groupe ɗon no holni ko worɓe tu woni tatara ko worɓe ɓen ɓuri ɗudde jiwɓe ɓe waɗa on groupe ɓe waɗa société ɓe gollida on ɗon groupe no ɓuri holnade e di ka rewɓe tu waɗi groupe ka rewɓe tu waɗi groupe surtout les jeunes filles surtout les filles ka kamɓe on tun kaɓe waɗi groupe quel qu'en soit PDX ɓe hawra e SP o nder toon ɓe hawra e jonnoɓe ɓe conseil mo andanɗa hoorema hara ko conseil mo nafataɓe hara no hakkude maɓɓe toon c'est qu'on appelle espion alors ndaare piiji ɗin fof noon ni ruulirde noon hande sa yehi projet ji ɗin a tawi rewɓe no toon e worɓe no toon haysiko worɓe ɓuri ɗuɗde y a pas de problème mais mo be e responsabilité mum o chacun a sa part de responsabilité là dans les différentes sociétés dans les différents projets là où tu travailles mo be e domaine mum o mo be e domaine mum on de donc sa ndaari ɗum noon a tawi hay an gorko on yahay ha tawa ka rewɓe ɓuri wadde groupe ɗon ara ngadi yaha ɗon o moyen haysi ko antuma on ɗiɗo hara ko noon hara ko rewɓe ɓuri ɗudde forme on groupe haray hoolare no ɗon par ce que de deux hiɓe sécurise ɗon onon tigui o wawi ɓe sécurise de pour que wata goɗɗo yanoy toon arta e hoore moɗo est ce que on faami kamɓe kadi wana noon ɗiɗo ma goto no wawi yaade tawa groupe worɓe ɗa ɓe wadda ɗon groupe kamɓe tum c'est à dire o huwike o heeɓi sécurité par ce que mo be maɓɓe ɓen ɗon fof huulay wata goɗɗum tombo e makko wata goɗɗum ara e makko ma wata o heɓu ella ɓe toñidira toon ha bonana ɓe e koɓe faala réalise de ko o yiɗin groupe ji ɗon ko ɗin ɓuuri wonde e groupe ji wonɗi concret ɗin ko ɗin ɓuuri wondude e hoolare déjà ko ɗin ɓuuri wondude e hoolare déjà mais ko rare no yiyata siga ɗum a yi yimɓe ɗiɗo no jokkodiri wo ma tato no jokkodiri hara ko worɓe ɗiɗo ma gorko goto rewɓe ɗiɗo ma c'est à dire yimɓe jowo hara goto on ko gorko ma debbo ko si tawi woni hara ko yahugol wano dancing ma yahugol c'est à dire yahugol soirée ma yalta baal ko ɗum ɗon toon do yiyata ɗum noon ko to yiyata ɗum noon mais si iwama ɗon e on domaine ɗon
ayata be motondiri jamais de la vie ayata mais mi anda non haray ko fi honɗum wonata hay mo be maɓɓe yiyaali on solution noon par ce que ka yaasi hannde en fo e meɗen ala no mi yaalirani noon ala mo heɓata mo wonda e muɗum e nder gurdam mum ɗam est ce que on faami e nder gurdam maɗa ala mo heɓata mo wonda e muɗum gorko ba no mari mo wondara ko debbo kadi wano muɗum aray gon sengo ɗon kadi e worɓe ɓe ma mawɓe meɗen ɓe ma rewɓe wata ɓe sikku kala nodduɗo ɓe haray ko fi affaire c'est à dire relation mo gandanɗa hoorema ko fi affaire wondigu ko ɓe inta kon jaatigui yagal hara ko bonki non c'est pas ça kamɓe kadi doit inspirade doit heɓude faamu mo noddima accu ha notoɗamo taw notomo taw acca ha anda ko no falama haalanda acca ha anda miijo makko ngon après noon si waɗa réaction kono sa réagisse e makko avant que a andude ko honno ngo noddirma dikku woɓɓe ɓe bonnana e hoore mum ko moƴƴata par ce que woɓɓe maɓɓe no jikkini ɗum et pourtant le hayso ko gorko e gorko ko fokki ɓe noddidira ɓe yewta ko fokki ɓe noddidira ɓe yewta hara ko gorko e gorko mais an hara kadi ko debbo e debbo fokki ɓe noddidira ɓe yewta fiyo ɓe réalise programme ji maɓɓe na affaire bonki tout goɓɓe noddidirta ɗum doit faltade ɗum noon surtout vous les jeunes filles haray ko onon woni jeyden toɓɓere ɗon par ce que entre mon ton il y a certaines là-bas en les appelant c'est des problèmes ça ce qui a créé des problèmes parce que ɓe memminay hay c'est à dire si ɓe fuɗɗike wowlude ka noppima noppima ɗe gudday quoi woɓɓe yahay ha yennama quoi ɓe yennama ara ɓe anda ko ɗum saabu honɗum noddirɗaɓe par ce que hande no woodi génération wowɓe wano mais way menen miɗa yiiɗi golludugol e rewɓen e domaine jigo voilà minen miɗa yiiɗi ɗum noon kono noon mi yiye kadi e joomum par ce que minen arata ka min fiyara ko bonki de mara ko paragol ɗo faminki no way kañum ko ɗuma non minen na parandement nde min darata ko expérience ma o miɗen andi ka sa ari hakkude amen miɗen andi ɗa sécurise te minen kadi miɗen andi miɗen sécurise dikku min huula e boneji ɗin fof e fe maɗa voilà an kadi le ko noon hara yiɗa andi toujours ɗa sécurise par ce que bone hewtatama sana yeeyi ɗaɓɓitoyi ɓay ko wawɗen jisude ko yeeri ko wonduɗen ko mais si feƴƴi ka wonduɗen ɗon hara yeeso ton gon ko an andi fi hoorema voilà mais ko gollideten ɗon gon haray ko minen andi fima ma hara mo be meɗen no andi fi oya à travers l'esprit la conscience voilà haray ko ɗum gon sengo ɗon na nodduɗo ma o sikkata ko bonɗo na nodduɗo ma o sikkata ko bonki non j'ai un génération déjà son imagine ɓawoɗo e joni no seedi voilà no seedi quoi en fait aɗen dowa wattande yilla e ɗum noon ɗum ko affaire wondigal hakkude gorko e debbo affaire wondigal hakkude debbo e debbo la plupart koɓe wondiranta ko fi affaire bononda ça je vais dire ça et réitère ah oui parce que imaginez ɗum kadi noon komi woni haalirande ɗum ɗo naade toon sikku hara ko borre ñama ko ɗuma ko par ce que koko existe koko woodi koko woni e waɗude koko wonɗen e yi'ude kadi voilà lutti sen jaɓa e gongam ma sen jaɓata kono koko woni e waɗude ɓay noon haray ko fi programme needi e jikku koyen change jikkuji men gono toon te waɗu moƴobere tum fi bonki fi janfagol non c'est pas sa responsabilité chacun de nous doit assumer sa responsabilité positivement. Ça, c'est notre rôle dans notre vie, dans la vie. C'est notre rôle. Il faut que ɗaɓɓe ko nde kon dongal ngal andanɗa hoorema ngal firtoyama hara ngal lannata ñande yahuɗen ko artatake ton il faut qu'on cherche un gros fardeau un gros fagot de bois ou c'est-à-dire un gros fardeau, disons comme ça. Parce que dengan ngara do lutugol pour qu'on apporte ça à l'au-delà. Parce qu'à l'au-delà là-bas, il n'y a pas de pitié. Hein? Donc,
ko Allah no yaafo en gila kadna gago taw o yaafoto en parce que sa wadi mo tuubi kanko yaafoto mais ko waɗinirɗen kon ko jamfondirɗen kon ha ɗum noon ko enen yaafondirta ɓay noon iɗen andi ko rare yiyata goɗɗo e men no jamfo ɗo ɗimmo mum o ara o fewtamo ko ɗo e jaatigui mbari ene mi waɗima ɗum ɗo mi torotoya yaafanola ko rare yiyata ɗum ko toujours are mo suuɗade kanko ma ara o janinkino yeeso makko fiwata waya andu bononda mo waɗe on enen ko ɗum wonduɗen e ko c'est à dire ko ɗum won ɗayintagol quoi en fait ko ɗum won ɗayintagol parce que sa andi tun hunde nden a daɗata nde il faut que rewa ka hanɗa nde rewande ɗon sa andi tun ñande yaha to motodirte fof motodiray jinna yo e yimɓe yo fof motodiray toon tawata noon on tuma ko ɗon ɗaɓɓitata noon siga ɗi yaafuyeji ɗo ya yaafano jomum ana heɓa guinnude tawa après noon yallah wallima o yiiɗi aray ɗon tawa heeɓi saabu moƴƴogo par ce que so yiiɗi arayɗa yewitama joni e soit o yaafike ma o ɓayde si woni o yaafaki ko moƴƴi maɗi woni ƴettude an tena bonɗi makko ɗin voilà embere ko bonnuɗamo kon ɓay Allah kanko o toñata hay goto embere ko bonnuɗamo kon o ƴetta e moƴƴi ma ɗin o jonita ɗin mo bonnuɗa on so yaafanakima voilà wona min haali karama kon ɓen haali voilà des choses qu'on doit toujours mettre dans notre tête piiji ɗi anndanɗa hoorema en doit ka yeggutude c'est des choses ce qu'on appelle ce qu'on appelle la léthargie intellectuelle on doit lutter ça on lutte contre la léthargie intellectuelle c'est-à-dire luttons contre l'oubli ko yewta kon ko anduɗen hi ɗum ɗo ene adna en ella kon on ne doit pas oublier ça on ne doit pas oublier ça on est obligé parce que piiji ɗin kala ko haalana ɗen e fe ko iwri ka karamakoɓe ɓen andu ko Allah daali koko nelaɗo maaki si ɓe yewtiden ɗum noon ɗum no si ɓe yewtiden ɗum noon noon andu on est obligé on n'a pas le choix pourtant le wona ko satti il suffit que yen applique tum mais application enen iɗen sattinimo te hoore o satta voilà on domaine ɗo mon natirande hakkude welti kala hakkude debbo e debbo la relation l'amitié entre les filles ou entre les femmes en un mot donc probléme go no nder toon par ce que la plupart sa daari a tawi ko négatif o ɓurɗurde négatif o ɓurɗurde ko ɓe yewtirta solution jigo ko honno o kermes ɗa yaltirante ko honno ŋewn ɗum sodete ŋewa événement mbari ɗa andi a yaali kaari no waɗi faminkini ƴe anda enen groupe men on o famali ko sooden ɗum ɗo o soobi ɗo waɗen ɗum ɗo wattiren ɗum ɗo ni e min accu tum min ko oya mi taccoyta somi yeehi mi tacce mo si Allah jaaɓi e faamu ɗon somi yeehi ko kanko mi woni ñeɗude woɓɓe ɓen sa wona noon haalirta ɓe yennayi taw o tigi ɓe yenna mo hara ɓe yenna ko ɗum woni yewtere maɓɓe nden ɓe yenna mo ɓenna oɗo sikka no huuɗa ko min ɓuuri mo huuɗede si Allah jaaɓi soppitanayi mo mi hendodi mi adda mi sooden ko haalduɗen kon oya kadi nayi accu ɗon tum min oya si Allah jaaɓi mi yiidi mi ala e haalde ayi ɗum ɗon fof ɓe yewtira noon tun dal fi tun e waɗugol ɗin boneji ɗon par ce que ko bone noon ɗon duwa accude meɗen suuti on génération no suuti on mawɓe no suuti on fayɓen kadi no suuti on par ce que wo ko soppaki wiltata faami fayɓe no suuti on miñiraɓe mon ɓen miñiraɓe mon juɓɓen no suuti on par ce que ka rewnuɗon ɓe woko ɗon ɓe rewata mawɓe mon ɓen ko ɓe hani wajade kon ma ko ɓe yewta en kon iɗen duwa jaɓude surtout vous les filles ɗon duwa jaɓude par ce que andi toon ko arɗon aduna wawɗen mantade en fof ko arɗen aduna ɓe danki en fotuɗen no fotuɗen noon si wawɗen wadde goɗɗum sa nani a suuɓi kako ɓornoɗa ma a yiidi e jatiguijo ma gorko to tata ko affaire bonki yagal wondi on ko ɓayɗa existe ka aduna donc aduna noon aduna on aduna on ɗum kon ɗum duwaɗamo ko teddingol mo respecta konngol makko ngol ka donc so tawi noon en ɗum ɗo waɗata est ce que aray en appliqué ko hannuɗen wadde ko est ce que haray waɗi ko hande wadde ko woɓɓe toon hara ko jombaɓe ɓe jombaɓe mais ɓe
serré. Oui, affaire serré, il n'y a pas de problème. Parce que affaire serré, d'une part, il y a l'importance dedans. Il y a l'importance. Toujours fayda si nama serré, ben on arrête toujours de réaliser goɗɗum. Be réaliser goɗɗum. Mo be mabbe kartoto fi no hebira ko be halde kon parce que mo jomere mabbe nde ngaray ko na serré kon wobbe mabbe to groupement ji mabbe din tata ko nafaydi. Fami, tata ko nafaydi. Parce que bay organisade wada statut de règlement tata si mo hebi haaju be yaha be motondira kama be motondira namo ko be haaldi be motondira nay kala hebudo haaju e der groupe mabbe on kon ta si be addanima dum don vraiment a weltoto dum don mari importance mais harana jiwbe yalta be nda manno donc inna men mari o groupe on ko groupe on amen non sa o kike makko sa inali ko a wona faya a facci to der ton ko foki hubba sina dum awata wonde groupe ngamen ko non c'est pas possible ara idin duwa watande yille dum moja ko ina seeda parce que hay goto e meden goto tun gaynata robben tun gaynata worben tun gadi gaynata ko alla kafindiri gorko e debbo déjà mo be no wodi ko wallira oya kan ngurndang tawata hara e goto bittaaki ka fer dabbereji ka newgol febbe ngureji din ka réalise gol projet ji c'est-à-dire dum fop no wodi mo be ka gaynirta no wodi gade nge be ngum monta e projet be golla talera non ko ade nge be ngum be monta projet be golla be emploi yimbe no wodi monta be projet ara ko ade nge e minyam mum debbo ara ko gorko e bandiraw mum jiwo be monta projet be golla do fo no wona ce que piji din ko ene jettiri d'une autre manière mais sina dum piji din fop no hoyi hay fus ko satti ala ko ene sattina ni wore me ara duwa watande yilla moja ko ina seeda est-ce qu'on fami duwa watande yilla de min bi dartinda no wodi buy ko yewte e nder dum dogoy parce que ko mi halne on ko min mi nyomita e to woni même burbe lan gandal ben si ari lugga ganden si be ari kambe be yahana en direct e fe mudum parce que do ka émission do e nginale yenata do goddo kono ko wonduden kon jikkuji di wonduden ni nedi di wonduden ni e werte do mobe anda stay ko no way siko ko moji o burta beydude tay kan non ko no way non ko boni donc kadi yo andu do hare na min haali ko émission o way non ko tobbe den kadi joni dum non voilà ko tobbe den kadi joni dum non na min joni donc mo andi do hare si boni si halama tungo seytinay hare yotigi accu bonki kin quoi en fait hare yotigi accu bonki kin quoi hare ko c'est-à-dire ko pay ko woni on haalande parce que wobbe sikkay do joni min personnellement mi de holli ora mara ko mi duma non wana dum no wodi wajotobe buyta ta hara ala appliquer ko boni wajade ko ça existe wodi karamo ko be wombe wajade taw be wobbe no to be applicata ko wona wajede ko nga voilà dum kadi mi ta hore ande voilà ko enen jokkube sigadi domaine ji do en do accude awa mi halira non an nemmo hala en général en fop meden enen jokkube ko andude no buumi ko mojjana en kon mojjana famille ji din kon ten doit selde dum non fes jokke mojjube ben ko woni wadde kon daron say woni en évoluata positivement en évoluata hara problème fous ala crainte fous ala kulol ala problème ala haray on est totalement sécurisé ko dum faala den ala ko ɓuri fodde tuma réalise ɗa projet ma hiɗa andi pellet ɓe wonɗa goddude ɓen ɗon holodiri par ce que woni holodirgol tuma darɗa groupe ta groupe o y a des masculins y a des féminins dans un seul groupe ara y a des masculins y a des féminins andi ɓen ɗon ta holtoɓe hay si wona 100% kona holtoɓe tuma to noon hiɗa goddude ɓen ɗon hiɗa andi ɗa hooli ɓen ɗon hiɗa sécurise hiɗa no projet ma kadi no sécurise parce que ɓen ɗon ko sécurise ɓe taw ko hiwitiɓe taw ari kama si hiwitiɓe ari kama andu ɓe hiway ko joguiɗa kon ɓe hiwete ɓe hiwa ko joguiɗa kon
par ce que kamɓe ari ɗaɓɓirma an kadi le si wona manque ɗo andude goɗɗum si tawi ko anduɗo goɗɗum direct a ƴettay ɓe golli ɗon il y a pas de problème dans ça golli ɗon hara probléme fof so waɗali siken faami donc ɗum ɗon fof no waɗa iwtay ɗum ɗon e a sécurise ke ɗon taw de den a ɓanni kadi ɓe annduɗa hoore man toon hara ko personnel hara ko aade c'est à dire individu hara ko individu na collectif hara ko individuel on kadi ara to un élément qui vient envers toi ou un homme disons comme ça ou bien une femme qui vient envers toi pour chercher du travail et pourtant tu es le directeur ou bien tu es le secrétaire kono wawɗa wadde ko c'est à dire ko yo addana taw ko holli ko hi mo gayna ko programme makko mo gayna ko ardi ka makko au fur et à mesure a anda ko honnugo woni capable voilà an kadi iɗa exige c'est à dire iɗa établisse ha moƴƴi tableau c'est à dire loi ji maɗin fof iɗa établisse ɗi ha moƴƴi wallini règlement intérieur o jangguine ɗum ɗon o faama o anda wayno ƴettitira ka maɗon o anda no gollira ka maɗon où est le problème par ce que goɗɗo sa haalnama woɗa on tun normalement siɗa siko a neɗɗo taw anduɗo hi a yiɗa yawre a yiɗa goɗɗo yawma e golle maɗen a respectay golle règlement mo yiiɗa on kadi ka wonɗa ɗon voilà si tawi woni tun eɗa yiɗi teddungal ngal an kadi a teddinayta hoorema teddina kadi noon taw ɓe yimɓe ɓen ɓe wonduɗa ɓen par ce que sa teddinali ɓe andu a bonni teddungal ma ngal ka rottanɗaɓe ɗon ko ɗon ɓe lawƴata ha gasa ɓe rottanama ɗon kadi an kadi voilà ɓe artiranama no gasa noon ɓe rottanama ɓuuri ko ɓuuri ɗurde ko ɓeynayi waɗede muusa ko yettede ɓuuri muusude ko ɗum no woni suheta hakkudeji men par ce que o génération mo wonnen ɗo faut ki haalen gonga on hiɗe mankiri piiji hewɗi hiɗe mankini piiji hewɗi hakkudeji men surtout affaire wondigal ngal bandiyagal ngal hollugol kañum ɓuuri wonde kala bante e programme ji gono toon hiɗen duwa selde anditen janggo leyɗe men ɗen ko enen e fewmawɓe men ɓe feƴƴi kotiraɓe men kadi feƴƴay aroya kadi enen miñiraɓe ɓen ha ɓiɓɓe donc eɗen suuti kaɓe woni e feggade ɗon goto ala en tindinde en fof eɗen suuti difficulté ji ɗi ɓe woni heɓude ɗi kotiraɓe men babiraɓe men eɗen suuti kaɓe woni rewdede ɗon e ka satti ɗon fof ka feewi ɗon kadi ka moƴƴi ɗon kadi eɗen suuti ɗum ɗon fof et pourquoi pas e wawata choisir sude ɗon suɓen ko anduɗen hi tampinali ɓe kon enen kadi suɓoɗen ɗon pourquoi pas enen toujours ko en attoro suɓoɗen ka satti ɗon taw sattinanen hoore men wiyen bon le monde est comme ça le pays est comme ça ou bien l'intéressé est comme ça et pourtant hara ko an woniri noon ko an woni comme ça on alors affaire comme ça là il faut que tite ko ɓenta kon ko andi Descartes haalani en ɗum wo connais-toi toi-même avant de connaître quelqu'un il faut te connaître d'abord a anda ta hoorema de sa faala andude goɗɗo sa respecte ta hoorema après noon si yimɓe ɓe respectama sina ɗum jamais de la vie ta habbore teddungal a wata sabade teddungal ngal a alana hoorema a wata sabade teddungal ngal a alana yimɓe ɓen jamais de la vie yo wono ala goɗɗum yapade par ce que keɓal ngal ɗum noon no iwra côté ji ɗin ɗiɗi wakkiloɗo ha ine kaarino wakkili o heɓali tun vraiment imo wakkili andu continue ɗum ɓurtu wakkilade change kadi no gasa systéme on change systéme ma on sa change no gasa no toon ko wonɗa feggade seeɗa ko haɗuma heɓude kon oui no toon no gasa ko haɗuma heɓude kon kono si tawi ɓe manima tun kaari no wakkili o heɓali andu sabunku no arde seeɗa par ce que ɓe hollali ko a layifu ɓe holli ko a wakkiliɗo no gasa anduɗo wakkiliɗo ara joni e ma o wallitoma a wakkiliɗo no gasa noon kadi goɗɗum no toon tawata hara ko a woni e faggitanade ɗum noon kadi ɗa duwa revoyde ɗum noon par ce que e nder golle maɗa ɗa duwa andude si ella no e nder majje ma si ella ala toon c'est très simple golle maɗa ɗa duwa andude ɗum voilà ɗum ɗon fof no yaltita e nder wondigal
wondigal hakkunde gorko e gorko ko fi yo kama yo développe fi ka woni ɗon ɗo yo développe fi yon yaltinkoynte soñdia hakkundeji jama on hakkundeji moɗon e ko ɗum woni hakkunde wondigal gorko e gorko gorko ka wondi wo normalement e sengo ko wonte ko nafa kan koɓe réalise comme no yewtirɗen noon koɓe réalise projet ji maɓɓe ɗi koɓe eto ha développement ñiiɓa e nokkureji ɗi souci maɓɓe yo won haqqille maɓɓe ɗen toujours yoɓe souci yo fi ɓe heɓali ka golla fi yoɓe eto kamɓe kadi ɓe décida way enen min kadi mi employé kaarijo si Allah jaaɓi mi employé telle personne tel nombre mi employé ɓeɗo min golliɗa andu haray ɗa wallitade jamaji ɗi eɗa ittude soñdia e ɓeygureji goo ɗum noon ko noon layirta hakkude wondigal gorko e debbo woto e darir ka boni ɗon tum par ce que ɗum noon taw koko moƴƴana gorko on moƴƴana kadi debbo on hakkude wondigal e gorko e debbo facilité heña golleji ɗin heɓugol golleji ɗin hakkudeji mum par ce que hoolodiral ko ɗo woni wondigal hakkude gorko e debbo c'est à dire wondigal ngal hara ko weldugol quoi hara ko weldugol précise moƴƴa hara ko weldugol ko ɗon hoolodiral yanata hakkudeji moɗon par ce que hoolodiral ngal no andi way gorko e debbo ɓe wondi ɗo mais kono jaka wona ko fo sa sikkuno ko wona ɗum ɓe wondirani de non andu haray vraiment on heeɓi ko wonte kon corona on heɓay ko hokki on corona est ce que on faami ɗum noon fof no wona donc hakkude wondigal debbo e debbo hiɗen tori yoɓe ɗuytu piiji gono toon ɓe duwa ɓiɗuytude piiji gono toon no gasa ɓe faamigoy ma en ɗuuɗuɓe en faami groupe ono toon moƴƴina koye fiita hara ko jamfor koye copain ɓe maɓɓe ɓeɓe bondata jatta jawle yaha wulla woyto fiituno hendora jawdi ma yaha bonoya ƴetta ndin jawdi ara ɗaɓɓa ko ɓorno ma ɗaɓɓa ko yaltira fiitu yo hollito ɗin groupe ji ɗon en suwetaɗe e yiiɗaɗe mais groupe ji ko winte kon groupe fi ɓantal fi nafidiro ko siga ɗi yiɗɗen hakkude maɓɓe par ce que ala ko ɓuuri fodde tuma yiiɗa sonnaɓe tun kadi no waɗi moƴobere tawata hara ko wona bonki won ton ko moƴobere jokkere en ɗan vraiment ɗum ɗon kadi no foti tawa ɓe ɓe waɗi hoorejo ya présidente c'est à dire moƴoɓe rew sonnaɓe groupement ji ɗi groupement ji ɗin ɓe nomay toon ko ente présidente secrétaire trésorière ɗum fof ɓe no waɗa e nder toon ta no foti ha vraiment ko fiɓantal kadi woni ɗon siko gorko joguiɗo jawdi so ari o yiisiga ɗum ɗon o landike ɓe ko honno ɓe faalata tawi ko fi projet fi développement vraiment ko law ɓe heɓa laawol ko law o wallitoɓe donc eɗen duwa wattande yilla ko moƴƴa ko wona seeɗa parce que vous n'êtes pas sans savoir que way on est là dans le monde on est là juste pour un certain temps le temps est minime le temps est très minime et restreint je vous assure no faaɗi ha no fanɗi kadi ha on doit porter beaucoup attention parce que enen ɗo fof eɗen duwa appliquede ko innete kon e ndimu e meɗen andin noon taw mo ɓe men gono mari ɗum ɗon c'est vrai c'est à dire ko applique gongol holla way kañum kadi je suis le responsable je suis une personnalité hara wona le personnage ne doit pas être personnage il faut être personnalité c'est à dire il faut être une personnalité tu dois être une personnalité tu dois être responsable dans la vie alors haray hande e ɓay haray ko ɗuma e ñomirtay to woni haray mi wawa darade wona ɗo hande kadi e fi ko yewiti e affaire e weldi yagal ko yowiti e affaire amitié yagal e hakkudeji meɗen par ce que ko aduna ɗo ko ente kon ko masculin e féminin woodi haray e wawa artude programme ji ɗin kadi e nder o émission needi e jikkuji men par ce que e nder émission needi e jikkuji men c'est une émission qui vous parvient tous les mercredis à partir de 21h c'est une émission qui vous parle comment l'homme vit dans la nature
c'est-à-dire l'éducation de base et caractère. Voilà, c'est-à-dire le sens de notre émission Nédié Djickou Djimé. C'est juste pour étudier les gens et savoir comment nous vivons, comment nous recevons aussi nos collègues, comment nous réalisons nos différents projets, et c'est-à-dire comment nous préparons pour l'au-delà. C'est là-bas le problème. Donc, on reviendra ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Et surtout, merci beaucoup à vous tous, partout là où vous êtes, et quoi que vous fassiez. On se reprend la semaine prochaine, Inch'Allah, à la télévision Jama TV. Bye bye.